none rya Vestina na Idrissa kuyate birakomeye. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye se? Shagenzi benshi biyahuyenze. Mbaza tiko byagenze gute? Niba barazize umusu wajeje cyangwa umupuri. Ntago tubizi. Reka nangire mwiyumvire. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 nibwo Vestina yanditse amagambo akomeye. Ayandika ku social media. Aho bigaragarira buri wese. Yaragize ati kuva nabaho ntabwo nigeze mbona ubuzima bubi nk'ubu. None Idrissa arashakaho iki? Ibi none nzi ko bizaca urubanza. Media zose Idrissa na Vestina. Ariko subundi Idrissa ko nawe yari yaragenze akabona yabona agasimba akunda agenda yandika comment muri TikTok mu biki. Yona gendaga mbona TikTok hose hari haritoje umugabo wa Vestina simukunda. Kira cyane wajango kiraragura. Ariko yari yaranabivuze rata. Urimo satanisha. Wabonaga burabukwe bwabo busanzwe.